Hula wega. Haya DJ, shikilia DJ. Kwa ifukule nile la ucheto mwenye. Wapi makofi mengine mazuri. Wao watu wakaide na wao ni kama wamefurahi. Please kama unasimama kitu usikue hivyo. Sasa ile watu wamesoka huko nyuma, uangalia hapo. Nitwaneka roho wa gucererwo mutige meni. Andu makiruta slogan ndu gacererwo atirutage yaku muthenya wa githurano temere ndiraugo uu. Kaba KK. Asa urute ke. Witene, so this is so good. Ngai twakurathime na gwike wega. Ndenda tukwaria kirathimo iguru ria tongoria aya. Na tutangathe thiini wa ritwa ria Jesu ati this is your season. Tondu mukire kunyitira mwanake uyu. Ngai atumaga ondo magena kimera kinau. Mungu anafanya watu wawe na season yao. And I believe inyuĩ mũkĩte ha, this is your season. Maandĩko mauga nyũmba ya Saũlũ ĩkĩhinyĩrĩrĩka na ya Daudi ĩkĩgĩa hinya. Those are the ones that I want to live with you. My Father and my God, in the name of Jesus Christ. We have our leaders gathered here this evening, oh Lord. Nĩ atongoria aitũ a bũrũri ũyũ witũ ona rũrĩrĩ rwitũ Ngai wa matu-inĩ. Na mena cioneki no nĩ mokire kũnyitĩra ũmwe wao. Ngai ta ndungata yaku ndaria favor yaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao Ngai. Okuria mundu athugundite kurugama na guthie mwathani gutuika mutongoria ni ndahoya mathina favor yaku beyond mundu kugia na ritwa beyond mundu kugia na besha ni kuri kindu kingi twitaga spiritual backup na ni ndamatuma na spiritual backup tere yari na Daudi ona tari athie bara-ini akioya ihiga akiringa Goliatho mundu warwete miaka mingi ni tondu na spiritual backup. So I speak over your life and I declare spiritual backup. Ona yuda mwambĩrĩria tondu turaikara inda kwina mogwati inda ndo marahitukira mitego-ini miuru ona ngia kurutwo mioyo yao no weapon that will be fashioned against you that will prosper, and every tongue that will rise against you with the false accusation it is silenced in the name of Jesus Christ. Maya ni mothe makambarario nigetha mamunine tondu mundu ni aninagwo ni maheni. Ndahoya inyuĩ mũtikaninwo ni maheni. Ngai nĩakaumbũrania maheni macio nigetha mũkinye kũrĩa mwendaga gũthiĩ. Kogo tandungata ngendaria kirathimo upon all the leaders that are here in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Wonderful friends, aria mokire business mundu werutagira muno mena metho na kore gothe turathi bara iria nene shege. Wewe unajua na hekali hizi sio kwa sababu ni watu ya rika yangu, watoto wangu wako wa rika yake na no ni doni ni umwe watu wale ya magithie na magiteithio na makinya. And that is why I'm here. Kuna mambo mengi sana tulikuwa supposed tufanye leo lakini nikasema hapana. Rafiki usipomsaidia wakati yako na shida hata kesho ukimnunulia nyama hataona. So thank you so much for you. All of you, madam, vile mmekuja kumsupport. Idhiwe nyajali yani mitane ta Madam Liz na shikona urea. Ithu andu aria tugerete fareno keke yaragera aria me haha ni Ndegwa Buru na hii Kinyanjui inyua yake moto kwa mutigerete na ona eno ugerete mina kioi na nyi mugerete siasa-ini ithu tugerete ng'ombe cia maguku iria cia kuma Rifarori. Hizo ng'ombe hata ikiwa jua ikiwa na namna gani hiyo ng'ombe inakula tu. Sisi ni wale tumetoka River Road. Sisi hii team ya akina Ndegwa Buru, Pastor JJ, akina Mwigai, Maina OTC, au watu hakuna kitu hawajaona. Na wale walitoboa hiyo shimo ndio wako hapa sasa. Na pahali huyu jamaa ameanza ni hapo sasa. Sisi tumefanya launching mingi. Tumelaunch kila kitu. Kabla hatujafika hapa Shege, nimekuja sherehe yako moja mbili. You are doing so well. Lakini hiyo kazi mnafanya, tumefanya 25 years ago. Na tumelaunch. Unajaza watu paka palori kidunda, unaangalia nani anakuja. Kwani nani hakuji? Nani hakuji? Nimeona nini, nimechomeka, nimefanya nini. But vision, bali tukua tunaenda ili tufikisha. Na bado tuko jiani tunaenda. Hivi wa mwana torerete ciana citu tuhana umu. So kwenda uko encourage. Wiraga utige njohi na utige atumia naku. Ugeri kwifanga hindi ino. Hiyo ndio namwambia shida yake inaweza kuwa ni hiyo tu.
Namwambianga sana. Anaambianga kama mtoto yangu because he is here. Sinamwambia akiwa hapa. Aache pombe, aache wanawake wengi. Afuate akitafu because gaitare pesa cia gwitanga. Ngai akoha pesa gutuma ugakinya handu hau no tuitanagiria nao ndamera mwakugera haha mutigakinya because mimi nimepitia hizo njia na nimeona wengi wamekuwa na maisha mazuri, lakini pale mbele kunakuwa kumeharibika. Kana tiguo tondu kuri hindi ya ithiru na ya kahindi meruka. So kuna siku nimeona Ndegwa Bulu akihubiri hapa. Hindi irigaruiru kuhujia Thika. Na hindi wagithie Thika Ndegwa Bulu ndoi kanitha ye. No akinjira ndathi kuhujia no ndoi kanitha ye. Hatukukaa na nikakwambia Ndegwa Bulu vile na kuona wewe utaenda mbali sana. Na twakoragwo nawe na muhiko na nama Ndegwa ni mukuru nake. Agiciria maundu maria agerire ni makuru. No ukorwo ni mukuru miaka no mathina maria ugereire. Riu Ndegwa ni nyonaga we TV-ini ukireho ukaencourage andu ukahoera andu a Ngai thutha no atuhoera ira ni rahoyaga iyo no ahoyaga no ngeretwo hindi iria ni ugatuika undu ungietikiria ni tondu wa gwitikira gucagura mitumba ona ukimenyeka wina radio na ndwitikie one thing iria kuri anake aya maga kurora nie ndathurirwo giti kia MCA no councillor MCA rokigorore ndathurirwo giti kia councillor na miaka 21. I was the youngest councillor in Thika and Kiambu, the youngest. Wale walikuja nyuma yangu ni Kioi wa Murera. Is it true? Na ndarũgamĩte 97 na kũu na ndarĩ na 21 years. Andũ itaneka ũguo makĩnjĩra ndingĩthurwo itahikane kũu nginya nĩ ndateng'eririo mũno hikanie nĩgetha njĩke atĩa. Kuna wakati Musa aliulizwa uko na nini? Si mnajua hivyo? Hata ukiwa Gen Z ujue mambo ya Mungu, usidanganywe hakuna Mungu. Alisema I only have this thing. Na ndio alitumia na ikamsaidia. So whatever you have, that knowledge you have, hiyo ndio itakusaidia kwenda hapo kwingine. So I don't want to take a lot of time because my brother has spoken very well. Na niseme tu, sitaki kurudia mambo yenye amesema. Allow me to say something. Huyu Liz mnaona amesimama hapa. Me am a woman of faith and a go-getter. Hapa tuko sawa? I'm a mother na niko na msichana wangu amebakisha 2 years sasa aanze kunichagua. Ile uchaguzi mwingine ya 2032 atanichagua. Kwa hivyo mimi niko na mama Gen Z. And the only thing I want to tell you young people, kuna wakati nilikuwa 26 years ama 25 kama Agasheri. By then wakati huyo haukuwa mgumu sana kama wakati wenu. So I managed na kuigiana na kupendana na watu wenye walikuwa na vision kama venye tumehubiriwa, and I got destiny connectors by then. By the age of 27 years, mimi nilikuwa nimenunua shamba yangu hapa Juja, Kenyatta Road hapo. Na hapo ndio tukapatana na hawa. But before I got there, mimi nilisoma na shida sana. Na nilisaidiwa na community. Na wakati nilifika Nairobi hapa, mimi nilianza kuuza socks. Ndendagia thogithi. Ndaneanagĩrwo nĩ my brother cabbage na mũtu wa gũthĩo. Ndariaga cabbage kinye kahana ya yellow. Unajua ile unatoa ngozi ya kwanza, ya pili, mpaka hiyo cabbage haiwezi kulika tena. So every week, after every 2 weeks, nilikuwa natumaniwa chakula. But nilikuja kurealize I'm gifted na kuconnect na watu. So nikajiuliza nitafanya nini. That time I was very young. Ndathire harĩa Garissa Road. Ngiambĩrĩria kũgũra thogithi. And one thing I realized, athuri matiendete kũhũra thogithi na nguo ya thĩinĩ. Like hawapendi kuosha. Nĩ manoga icio nĩ indo iria mũndũ angĩgũra o mũthenya mũthuri by then. So nilienda ndathiĩ ka garage kũu Isiri. Ngenderia andũ o mũthenya o ndiramwenderia thogithi ira no mũthenya no agũkua tondũ nĩ ekwenda gũcenjia. By the time ndaninaga mwaka ũmwe ngĩendia thogithi icio nĩ ndarĩ kamirioni in the town.
and that's how I managed gwĩkũria. So by then my mom was there, akiheanwo mbeca cia bonus cia macani. Hĩndĩ ĩyo kwaheanirwo mbeca nyingĩ mũno, akĩnjĩra ndaheo mbeca na tondũ mũndũ ici ciakwa nĩ cikũgira mbeca ici rĩ, ũkwenda twĩke atĩa nacio? Ngĩmwĩra mami, ta nengera kĩrĩa wĩna kĩo nyonganĩrĩrie na kanyamũ ndĩnako ngũre kĩndũ. Niĩ ndathire ngĩgũra mũgũnda Kenyatta Road na ngĩaka. Come 2010